Dobar večer. Ovo je emisija Vaše priče u kojoj upoznajemo iznimne osobe. Danas se prisjećamo onih koji više nisu među nama i možda više nego inače osjećamo krhkost života. Moj današnji gost doista zna kako je to imati život pred sobom i umalo ga izgubiti. Kako je to potonuti u mraku depresije i konačno izroniti. Moj gost je Krešimir Butković. Dobar večer. Dobar večer. Krešimir, kako da vas uopće predstavim? Vi ste književnik, možemo li tako reći? Književnik, kolumnista. Što sve pišete? Kozarista, ne znam. Pišem kolumne, pišem recenzije za umjetnost, predgovore. Kolumnista, slobodno se malo reklamirajte. Kolumnista portala CBiz i Rapskog lista. I pišete poeziju. Poeziju, da. Poezija je moje primarno. Dakle, upravo je objavljena knjiga poezije Krug dana. Imali ste promociju na Rabu. Imao sam promociju 29.9. na Rabu u osnovnoj školi Ivana Rabljanina i bilo je fantastično, bilo je barem prepuna dvorana i moji prijatelji s Raba koji ovim putem pozdravljam su odlično organizirali to. I to je vaša druga knjiga? Moja druga knjiga samostalna, inače treća. Druga knjiga poezije? Druga knjiga poezije, prva je Šetnja života u nakladi Ulix iz Rijeke, a ova je u nakladi Art Studio Hagala sa Raba. I ja se nadam da će do godine Hrvoje Hodak, moj prijatelj, iznaći mogućnosti da izda i moju treću zbirku poezije koja je sad već u planu da se izda. Dakle, stalno pišete? Stalno pišem, evo sad sam nakon godinu dana uspio završiti i svoju biografiju. Da, autobiografiju. Autobiografiju, da. Nije li neobično da netko tko nema niti 40 piše svoju autobiografiju? Pa ne znam, kad vidim ja sam se zapravo bojao da ne bi Ava Karabatić prije mene izdala biografiju, pa sam ja napisao svoju. Šalim se. Mislim da je bila moj izdavač iz Rijeke i prijatelj Silvano Frančišković je rekao, evo sad je vrijeme da bi trebalo napisati biografiju, jer ljudi se suočavaju sa tim problemima invalidnosti, nepokretnosti, obitelji ulaze u takve teške probleme i depresije i ono što sam ja prošao mislim da ne bi trebali prolaziti niko. Da, zbog toga i knjiga. Kaže se na greškama se uči, pa onda sam ja napisao sve svoje greške koje sam napravio u životu, pa neka ih ljudi zaobiđu pa će im biti lakše nastaviti dalje život. Nastavit ćemo o nesreći i o tome što se doista dogodilo. Mi pozivamo naše gledatelje da nam se jave. Ukoliko imate pitanje za našeg gosta, nazovite na telefon 016111200. Izvolite, čekamo vas. Krešo, zapravo kobna nesreća se dogodila negdje prije 20 godina. Da, točno prije 22 godine. Jedan običan mladelački, hir. Da. Htio sam se napraviti važno kako ja mogu skočiti u pličaku i skočio sam u Senju na gradskom kupalištu sa zidića betonskog i kako je bila mareta onda nisam primijetio. Mareta, dakle niste dobro... Mareta je ono kad je namreškano more, nije čisto more i ne može se ocijeniti uopće i procijeniti kolika je dubina. Tako da sam stao na zidić, skočio i na mjesto slomio vrat i utapao se u pličak od 50 cm. Tako da bi ovim putem, jer malo je upozorenja za mlade ljude, pogotovo kad dođe ljeto. Ja znam na slovenskoj televiziji zna biti reklama sa slomljenom ružom u čaši i tako pokazuju te mogućnosti, nažalost, kako se može poslati na brzinu invalid za cijeli život. Da, jedan zapravo običan skok. Da, tako da bi ja upozorio mlade, nemojte se kuražiti, nemojte biti... Prvo provjerite koliko je duboko more, a onda skočite. Najbolje skakati u 20 metara. Dobro, i zapravo taj kobni trenutak je obilježio sve poslije što se događa. Kobni trenutak je zapravo bila prekretnica u mom životu. Ja sam do tada bio tinejdžer koji je bio prilično iskompleksiran, ali buntovan. I onda na kraju kad nastradate, onda vam se dogodi jedan zaokret u razmišljanju, složena se stvari i shvatite koliko je čovjek krhko biće. Da, ja sam zapravo u najavi rekla da ste upoznali krhkost života. Je li to to? Da, to je to. To je to, jer danas mi svi mislimo kako smo snažni, nama ništa neće biti, a eto, nažalost, invalidnost je samo na korak od nas.
vozite se u auto, nastradate, invalid ste. Skočite, idete na trešnju, popenjete se, padnete, eto vas. Odlazak na more i eto. Da. Nakon toga ste bili nekoliko tjedana, mjeseci u komi, nekoliko godina? Ne, bio sam, ovako 2 mjeseca sam bio u šok sobi, 5 dana sam bio u komi i onda sam pod respiratorom bio 50 dana i nekoliko godina u toplicama? Nekoliko godina u bolnicama, zapravo sam ja bio recimo u traumatološkoj bolnici godinu, skoro godinu i pol kad se sve zbroji, s time da sam godinu dana ležao, samo gledao gore u strop. Nisam ni vidio, nisam ni izlazio, osim kad bi me trebalo posnimiti bubrege ili nešto tako na rentgenu. Inače sam bio stalno u sobi i gledao. Meni je bio događaj kad bi prošla sestra, ne znam, po hodniku i ležite sa 6 ljudi, još 5 ljudi u sobi. Nakon 5 dana nemate šta razgovarati, i onda se svađate ko sa starim bračnim drugovima. Imamo telefon, izvolite. Super. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Pri telefonu Vijeko, prijatelj od Kreše. Eto, slušamo vas, recite. Pa evo ništa, htio sam samo pozdraviti vas sve u studiju. Lijep pozdrav i gospodina Krešu posebno. Hvala. Gdje ste se upoznali? Upoznali smo se u Toplicama. Dakle, jeste li vi ratni drugi iz bolnice? U kolicima. U biti znamo se još iz traume, ali zvanično, službeno smo se upoznali u Toplicama. Točno. Tako, jako puno smo pričali, izmjenjivali, bili smo generacijski blizu, jako smo se dobro razumjeli. Isto. I ništa, ovim putem želim sve još jednom pozdraviti i Krešu posebno. Hvala Vijeko. I na njegova poruka dođe do mladih ljudi. I neka piše. I neka piše, naravno. Hvala vam lijepa. Ništa, hvala lijepo, pozdrav. Pozdrav. Hvala. Dakle, nakon te bolnice i tih toplica i tog druženja s Vijekom gdje su vjerojatno svi bili poput Vijeke. To su te ratne godine. To su ratne godine, Vijeko je ratni vojni invalid i tada su toplice bile puno tih mladih dečki koji su nastradali i to je bilo svakut iz Slavonije, iz Dalmacije, iz Zagorja, svakut su bili dečki i onda su oni bili uvjetno rečeno getoizirani kao ratni vojni invalidi, no ja sam se jedan pojavio na hodniku i oni su mene jednostavno zagrlili, prigrlili i vodili svagdje na događanja koje su se događale u Toplicama kad su bili neke predstave, na kave, na igrat belu. Uglavnom nisu mi dali da ostanem onako sam povučen, su vidjeli da sam dosta se pukao. Kako je zapravo bilo, dakle, kakav je u stvari bio povratak iz bolnice? To suočavanje sa vlastitim invaliditetom, jer tamo u bolnici ste svi bili isti. Da, tamo u bolnici ne vidiš... Možda je čak i bilo kad veselo i bilo je uvijek veselo, uvijek je bilo šale i crnog humora, jakog crnog humora. I sada što? Vidjeti sebe u kolicima, u okruženju gdje su ljudi zdravi. Sad dođeš iz jednog getoiziranog društva gdje si zaštićen, gdje ne razmišljaš o invalidnosti, ali ti je sve podređeno kolicima, životu u kolicima, i dođeš doma i staneš pored ogledala i konačno vidiš sebe. Nisi imao nigdje ogledalo da se vidiš i pogledaš istinu u oči. Zapravo kad pogledaš nepoznatog čovjeka koji je 3,5 godine izgubio po bolnicama zbog vlastite gluposti i hira i onda naravno padne ti mrak na oči i shvatiš nema više toplice, nema više nade, nema više vježbanja, nećeš prohodat. To je to. To je to. Koliko je trebalo da se dignete? Dignete emocionalno, dignete to raspoloženje i volju za životom u sebi, jer znam da ste vrlo iskreno govorili i pisali o toj depresiji koja vas je preplavila. Godinama ste živjeli zatvoreni u sobi, povučeni u sebe i u tu svoju tamu. Depresija ne dolazi naglo, jer za prihvaćanje svoje invalidnosti treba otprilike između godinu i 3 godine. No, prihvatiti društvo i da društvo vas prihvati kao invalida, to treba izgleda desetljeća, ali još uvijek nismo prihvaćeni kao osobe s invaliditetom. Ali vi ste nešto učinili što je zapravo pobjeda vas
pobjeda vas, mora, pobjeda koja je zapravo i drugima bila neki poticaj. Vi ste odlučili ući u more, moram reći, dakle godinama niste se godinama približavali moru, iako ste živjeli 6 mjeseci živite zapravo neposredno uz more, na Rabu gdje provodite 2 godine. I sada to more gledate, ne silazite, bježite od njega i onda ipak u jednom trenutku ste odlučili zaplivati i pokrenuli ste maraton. Već 2 godine organizirate maraton. Moji prijatelji sa Raba koji mi pomažu u organizaciji uz mog prijatelja Salka Rake koji radi i taj kondicijski trening sa mnom, zapravo i to je bila početna njegova inicijativa da bi se to moglo malo dignuti na viši nivo. I tako uz prijatelje sa Raba smo organizirali, oni su ga nazvali Krešin maraton i ove godine smo ga plivali od Barbata do Dolina, otoka Dolina. Da vidimo zapravo i snimke neke, evo tu je ovaj silazak gdje vi silazite s te plaže, gradske plaže, silazite u more. Ovo je na Barbatu, ovo je kod doktora Crnića plaža i koja je zapravo tek ovako ofrlje učinjena da se može... Ali evo vidimo vaše prijatelji, poznanici koji su također sudjelovali u maratonu. Da, bilo nas je 5 ili 6 osoba sa invaliditetom i onda jednostavno po jednom jakom vjetru smo plivali, ali bilo prekrasno. Ali plivali ste. Plivali smo. Imamo poziv još jedan. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Krešo, srdačan pozdrav sa Krka, evo, nadomak Rabu, vrlo mi je drago da sam se uspjela uključiti, zahvaljujem televiziji. Krešo, potpora je uvijek tu, tajnica udruge invalida, ti znaš naravno, Rezika je telefon. Živio. Krešo, ja zovem kako bih iskoristila jednu izvrsnu prigodu da te malo javno ucijenim. Krešo? Molim. Ovako, ja moram reći da je Krešo više od Moby Dicka. Nije taj maraton samo borba invalida za mjesto pod suncem, odnosno ravnopravnost i sve ostalo što ide uz to. Mene muči što si ti, Krešo, jer bez tebe nema maratona, ove godine na Dolinu rekao da ćeš jako razmisliti da li ćeš doći na 3. maraton 2013. A ja sad želim javno priznanje, odnosno obećanje, kao tajnica udruge invalida. Krešo, ti ćeš naravno doći. Naravno, doći ću. Hvala vam lijepa. Krešo, hoće li biti i 3. maraton? Ja se nadam da će biti, jer sam načelno čuo od turističke zajednice Raba u razgovoru sa gradonačelnicom Rosanom Krstinić-Guščić i gradom Rabom. Oni su odlučili preuzeti tu organizaciju maratona koji bi se trebao dignuti na viši nivo, da ne bude lokaliziran, da ne budu samo osobe s invaliditetom sa Raba, nego da dolaze iz Hrvatske, možda izvana. A u tome će nam sigurno pomoći i Dick Spijkerman, veliki humanista iz Nizozemske, koji je prodao sve u Nizozemskoj, kupio kuću na Rabu i prilagodio svoju kuću da mogu doći osobe s invaliditetom i ljetovati tamo. Znam da ima još jedan gospodin Andrić, mislim, na Loparu, koji isto ima namijenjenu kuću za osobe s invaliditetom, tako da se nadam da bi to moglo biti na jednom višem nivou. Dakle, da bi nekako Rab bio mjesto koje je prilagođeno invalidima. Rab već jako dugo vremena je senzibiliziran za osobe sa invaliditetom. Ja ne znam da li je vama poznato, ali od 1889. je turizam prisutan na Rabu i on je zapravo u početku bio zdravstveni turizam i kroz taj zdravstveni turizam se i razvijao taj sam turizam. I gradonačelnica polaže veliki nade, čak me uzela za savjetnika, da iznađemo rješenja da Rab bude što pristupačniji osobama u kolicima i ne samo grad Rab, nego cijeli otok Rab. Pa se tako ja nadam... Jedan lijep, dobar i koristan primjer. Ja se nadam da će ne samo grad Rab imati rampu za osobe s invaliditetom da se kupe, jer isto tako postoje invalidi i na Barbatu i u Supetarskoj Dragi. Znači, na cijelom otoku postoji interes da se naprave te rampe, jer svi se volimo kupati, pa i mi koji smo u kolicima. Kako je bio taj ulazak u more? Dakle, kada ste nakon 20 godina prvi puta ušli i zaplivali. Mokar, dobro. To znamo. Jeste znali plivat? Kako ste plivali? Ne, nisam znao šta mogu. Ja sam ušao u more
I onda sam mislio da ću zakraulat ko je prije, ali onda sam se potopio da nisam mogao doći do sebe, do daha. I onda kad sam izronio vidio sam da mogu na leđa. I onda je mama mislila da ću ja sad moći sa nogama, pa je onda išla moje noge micat gore dole i onda sam se potopio sa glavom iza. To je bio šok teški nakon 18 godina ući u more, ali nekako čovjek prirodno osjeti što može u moru i onda sam leđno plivao i otplivao odmah par krugova oko rive i to je bilo fenomenalno. Fenomenalan osjećaj slobode. Je li to osjećaj pobjede? Pa pobjeda, da. Pobjeda je čovjek kad slomi fobije u sebi, kad nadiđe te sve strahove koje su se nakupili u njemu, naravno da to je jedno veliko rasterećenje i da onda imaš osjećaj da bi mogu plivati od Raba do New Yorka ako treba i ta jednako, zapravo smo u moru svi jednaki, jednakih mogućnosti. Ne? To je more što daje ljepotu. Ne? Mora ga se čuvati, ali opet daje i nekakvu ljepotu, uzvraća sa velikom ljubavlju. Ne? Krešo, brine li vas i postavljali se u vašoj obitelji pitanje što kada vaši roditelji, koji se sada zapravo najviše brinu o vama, što onda? Da, onda je li vas strah? Da, naravno. Sad na 22 godine nakon rata mi u Hrvatskoj još uvijek nemamo dom za osobe s invaliditetom, niti imamo spinalni centar. U jedna Soča u Sloveniji to ima već 45 godina. U regiji nam se smiju zato što se odnosimo prema osobama u kolicima prema građanima trećeg reda. Umjesto da se zgotovi taj dom koji sada je kotilište za štakore, mi imamo izgrađene 2 prelijepe fontane kojima ćemo se diviti, koje će biti u različitim bojama. Samo da ne bi skrenuli pogled na ono. Nema ono što je zapravo potrebno. Nemamo specijalizirane ustanove za osobe sa invaliditetom, jer to je poseban tretman, posebna njega. Ja imam 22 godine takvu njegu kakvu neću nikad imati. Krešo, da se bojim. Hvala vam što ste bili naš gost. Želim vam puno sreće u životu. Još mnogo knjiga, poezije i drugih knjiga. Dragi gledatelji, budite i sutra s nama u isto vrijeme. Tada ste na putu. Doviđenja, odnosno laku noć.